smo se, da bi prisluhnili pričevanju nekoga, ki zares verjuje, da je Jezus živ, da je vstal od mrtvih, da živi in danes deluje v življenju vsakogar, ki se mu je pripravljen izročiti, ki mu je pripravljen zaupati, ki mu je pripravljen slediti. In nocojšnji večer bo potekal nekako takole. Najprej nam bo spregovoril sin brata Juna, njegov sin Izak, in seveda s pomočjo prevajalca gospoda Janeza Šketa bo podal svoje sporočilo. Potem nam bo spregovoril brat Jun, ki bo povedal svojo zgodbo in sporočilo, ki ga je namenil nam, slovenskim kristjanom. Potem pa bomo imeli še nekaj priložnosti za nekaj vprašanj in odgovorov. No, na koncu bo pa sledila molitev. Molitev bi naj bila za tiste, osebna molitev, za tiste, ki ste v stiskah, ki ste prinesli svoje bolečine in bolezni, se pravi, ne čisto za vsakoga posebej. Ne sliši se? A se zdaj sliši? Aleluja! Z drugega mikrofona se boljše sliši, ja. Očitno res. To se pravi, na govoru brata Juna bo sledila molitev, najprej skupaj za vse po vrsti, za domovino Slovenijo in potem tudi seveda za tiste posameznike, ki imate stiske in težave, da bo to bolezni neozdravljive, tako da bi molil tudi za ozdravljenje. No in potem seveda bo na koncu tudi podpisal knjige, ki boste, če jih boste želeli kupiti. Namreč jaz se ob tej priložnosti zahvaljujem družini, se pravi našemu časopisnemu podjetju Družina, da je povabila brata Juna ob priložnosti ponatisa njegove knjige Nebeški človek. Nekateri smo to knjigo brali pred leti še v hrvaščini, potem je leta 2014 ta knjiga izšla v slovenščini in zdaj je šel ponatis in hvala Bogu, v tem ponatisu se je družina odločila, da v našo sredo povabi brata Juna. Tako pa, da ne bi na začetku preveč zavlačevali, jaz kar predlagam, da Izak in Janez prideta gor in nam sporočita svoje oznanilo. Einen wunderschönen guten Abend. Lep večer vsem skupaj. Es ist für uns eine große Freude, in Slowenien zu sein. Zelo veliko veselje za nas, da smo lahko v Sloveniji. Und Gott segnet Slowenien. Naj Bog blagoslovi Slovenijo. Amen. Mein Vater und ich, wir kommen aus China. Oče in jaz prihajava z Kitajske. Aber wir leben in Deutschland. Mi živimo zdaj v Nemčiji. Deswegen sprechen wir Deutsch. Zato govorimo nemško. Wir sind froh, dass wir Jesus Christus als einen gemeinsamen Herrn haben dürfen. Zelo smo veseli, da imamo Jezusa Kristusa vsi skupaj. Der heilige Apostel Petrus sagt, in den Himmel auf der Erde, nur Jesus Christus ist unsere Erlösung. Apostol Peter pravi, samo v nebesih in na zemlji, samo Jezus Kristus je naš rešitelj. Und ich möchte ein kleines Zeugnis geben. Jaz bi dal na svoje eno kratko pričevanje. Meine Mutter ist durch meinen Vater zum Glauben gekommen. Moja mama je prišla po mojem očetu do vere. Und als meine Mutter mit mir im 7. Monat in Schwangerschaft war, Ko je bila moja mama z menoj v 7. mesecu noseča, zu dieser Zeit saß mein Vater im Gefängnis.
je bil takrat moj oče v zaporu. Und die Polizisten sagen zu meiner Mutter, das Kind muss abgetrieben werden. Policisti so rekli moji mami, otrok mora biti splavljen. Die einzige Begründung war, das Kind, der Vater ist ein Prediger. Edina utemeljitev tega je bila, da je otrok očeta pridigarja, pa tudi pridigar. Und der Abtreibungstermin wurde 2 Tage später festgelegt. Termin za splav je bil že določen 2 dni potem. Und meine Mutter hatte vor Gott geweint und gebetet. Mama je pred Bogom molila in jokala. Unser Jesus Christus erhört Gebet, Naš Gospod Jezus Kristus sliši našo molitev, weil er ein lebendiger Gott ist. ker On je živi Bog. Er erhörte das Gebet von meiner Mutter. On je slišal molitev moje mame. Und heute Abend, er möchte auch deine Gebete erhören. Nocoj želi Bog tudi tvoje molitev slišati. Einen Tag vor der Abtreibungstermin wurde kleiner Isaac zu Hause geboren. En dan pred tem terminom, ko bi moral biti splavljen, je bil Izak doma rojen. Als ich geboren wurde, wog ich damals 1 Kilogramm. Als ich frisch geboren wurde, wog ich damals nur 1 Kilo. Takrat, ko je bil rojen, je tehtal 1 kilogram. Viele Menschen haben gesagt, das Kind überlebt nicht. Mnogi ljudje so rekli, ta otrok ne bo preživel. Euer Jesus kann das Kind auch nicht helfen. Tudi Jezus temu otroku ne more pomagati. Meine Großmutter ist eine Frau des Gebets. Moja stara mama je žena molitve Und sie hatte gesagt, Jesus Christus ist der Herr und er wird mein Kind helfen. in moja stara mama rekla, Gospod Jezus Kristus je Gospod in Gospod bo mojemu otroku pomagal. Ich bin 33 Jahre alt. Star sem 33 let, Ich bin gesund, mir geht's gut. sem zdrav in mi gre dobro. Gott gebührt alle Ehre. Gott gebührt alle Ehre. Bogu gre vsa čast. Wenn dein Kind heute in einer schwierigen Situation ist, wenn dein Kind, Če je tvoj otrok danes v težki situaciji, Gott möchte auch deine Gebete hören. Bog hoče tudi tvojo molitev slišati. Und mit 5 Jahren habe ich meinen Vater das erste Mal gesehen. Ko sem bil star 5 let, sem prvič videl svojega očeta. Er kam vom Gefängnis nach Hause. Šel je iz zapora domov. Ich habe ihn gesehen, ich hatte große Angst. Jaz sem ga videl, pa sem se ga zelo bal. Meine Mutter sagte zu mir, mein Kind, hab keine Angst. Mama je rekla, otrok moj, ne bej strahu, Das ist dein Papa. to je tvoj oče. Und mein Vater hatte mich in den Schoß genommen. In oče me je vzel na ročje. Mein Vater sagte zu mir, mein Kind, hab keine Angst. Oče je rekel, moj otrok, ne boj se. Ich bin ein schlechter Vater, Jaz sem slab oče, aber ich war wegen des Evangeliums im Gefängnis gewesen. ampak jaz sem bil v zaporu zaradi evangelija. Bitte vergiss eine Sache nicht in deinem Leben. Prosim, ene stvari nikoli v življenju ne pozabi. Du hast einen himmlischen Papa. Ti imaš nebeškega očeta. Er würde dich niemals im Stich lassen. On te ne bo nikoli pustil na cedilu. Er liebt dich On te ljubi. und dein Leben liegt in seiner Hand. In tvoje življenje je v njegovih rokah. Und als ich 11 Jahre alt war, In ko sem bil star 11 let, ich habe angefangen in der Kirche zu predigen, sem začel oznanjati v cerkvi, weil mein Vater im Gefängnis war. zato ker je bil oče v zaporu. Ich habe zum Teil die Arbeit von meinem Vater gemacht. In sem jaz prevzel nekaj dela mojega očeta. Und Gott gebrauchte viele Frauen, viele Kinder in China, um das Evangelium zu predigen. Na Kitajskem Bog uporabil veliko žena in otrok za to, da oznanjajo. Weil die Väter im Gefängnis waren. Zato, ker so očetje v zaporu. Und Gott liebt China. In Bog ljubi Kitajsko. Vor 70 Jahren wir haben nur 700.000 Christen. Pred 70 leti je bilo na Kitajskem samo 700 000 kristjanov. Und dann jetzt so viele Jahre Verfolgung.
die Gemeinde hat gewachsen. Po teh letih preganjanja so skupnosti rasle. Und heute, es gibt 150 Millionen Christen in China. Danes je na Kitajskem že preko 150 milijonov kristijanov. Trotzdem Verfolgung. Trotzdem Verfolgung und trotzdem Gefängnis. Kljub vsem preganjanjem in zaporom. Und Gott baute seine Gemeinde. In Bog gradi svojo skupnost. Die Macht der Hölle kann seine Gemeinde nicht überwinden. Moč pekla ne more premagati te skupnosti. 2001 ist sie nach Deutschland gekommen. Wir sind nach Deutschland gekommen als Flüchtling. Leta 2001 smo prišli v Nemčijo kot begunci. Und mein Vater hat zu mir gesagt, mein Sohn, wir müssen Europa dienen. In oče je rekel, sin moj, mi moramo zdaj Evropi služiti. Aus Slowenien wurde Missionar nach China ausgesendet. Iz Slovenije je bil tudi kakšen misionar poslan ali bo še poslan na Kitajsko. Vor 60 Jahren es gab 15 katholische Priester, die in China gearbeitet haben. Vor 60 Jahre. Pred 60 leti je 15 misionarjev delovalo Und dann die v Kitajski. Kommunisten kommen an der Macht. In ko so prišli komunisti na oblast, Müssen alle diese Priester nach Slowenien zurückkommen. so morali vsi ti misionarji nazaj v Slovenijo. Und mein Vater sagt zu mir, wir sind gekommen als Missionare. In oče je rekel, mi smo zdaj prišli sem kot misionarji. Vor vielen Jahren Europa hat den Missionar nach China geschickt. Pred leti je Evropa posilila misionarje na Kitajsko. Jetzt sind wir zurückgekommen. In zdaj se iz Kitajske prihajajo nazaj. In Deutschland, ich habe Theologie studiert. Jaz sem študiral teologijo v Nemčiji Ich habe mich entschieden, in Deutschland zu bleiben, in sem se odločil, da ostanem v Nemčiji, das Evangelium in Deutschland zu predigen. da bi oznanjal evangelij v Nemčiji. Und in Stuttgart habe ich Gemeinde gebaut, V Stuttgartu sem ustanovil župnijo, skupnost. wo Pater Johannes auch ein Jahr lang gedient hat. Tam, kjer sem tudi jaz pred leti služil. Und vor 8 Monaten habe ich eine Kirche in Frankfurt gebaut. In pred 8 meseci je ustanovil skupnost tudi v Frankfurtu. Ich möchte den Rest meines Lebens Europa geben. Del življenja, ki mi je še ostal, želim podariti Evropi. Überall, wo wir gehen, Jesus groß machen. Povsod, kamor gremo, želimo narediti Jezusa velikega. Denn in dem ganzen Universum nur Jesus Christus ist der Herr. Vsem vesolju je samo Jezus Kristus Gospod. Evropa potrebuje Jezusa. Europa, die Gemeinde in Europa muss wieder aufstehen. Cerkev v Evropi se mora zopet dvigniti, vstati. Es gibt so viele verlorene Menschen in Europa. Toliko izgubljenih ljudi je v Evropi. Und Gott ruft Männer und Frauen, die ihn lieben, die ihm dienen möchten. In Bog kliče može in žene, ki bi jim naj služili. Ich möchte alle ermutigen. Vse bi rad opogumil. Gib dein Leben hin zu Gott. Podarite, izročite svoje življenje Bogu. Aber auch auf deinem Arbeitsplatz lebt als Kinder Gottes. Pa tudi na delovnem mestu živite kot Božji otroci. Und jede Schicht der Gesellschaft braucht das Evangelium. Vsaka vsako področje družbe rabi evangelij. Und Slowenien ist ein kleines Land. Slovenija je majhna dežela. Hat nur 2 Millionen Menschen. Ima samo 2 milijona prebivalcev. Aber Gott hatte Großes vor mit dieses Land.
ampak Bog ima velik načrt s to deželo. Wir haben euer Parlament besucht. Smo obiskali vaš parlament, Wir haben mit euer Parlament gebetet. smo poslanci molili. 15 Jahre 150. Slowenisch übersetzt. 1550 je en pridigar prevedel svetopismo v slovenščino. So sagen, slowenisches Volk ist aufgebaut auf Gottes Wort. Slovensko ljudstvo je zgrajeno, utemeljeno na Božji besedi. Ich wünsche, dass Gottes Wort in dieses Land wieder wächst. Želim, da bi Božja beseda v tem narodu zopet rasla. Dass es Slowenien ein großer Segen sein kann für ganz Europa. Da bi bila Slovenija velik blagoslov za vso Evropo. Vielen Dank, Gottes. Hvala, brat Izak, za tvoje goreče sporočilo. Se poznamo tisto, ne? Slovencev je 2 milijona, kakšen Kitajc bi nas vprašal, v katerem bloku pa živite? Ja, dobro. Zdaj bomo dali besedo bratu Juno in prosim brata Juna in prevajalko Marjanco, da prideta in nam podata svoje sporočilo. Prosim, en aplavz za brata Juna. Koliko izmed vas kot jaz verjame, da je svetopismo Božja beseda, da ima moč in ki nikoli ne usahne? Dvignite roke. Halleluja! Halleluja. 我用圣经上的话语问各位，依照圣经上说，耶稣为我们的罪被钉在十字架上，他死了，而且埋葬了，最后是第3天从死里复活了。有多少人和我一样的相信？ V Svetem pismu je zapisano, da je Jezus za nas umrl in 3. dan od mrtvih vstal. Koliko vas tako kot jaz verjame, da je to resnica? 哈利路亚！ Halleluja. 现在我邀请各位站起来，你对你身边的人拉着他的手说：“我们都是耶稣复活的见证人。” Prosim, ustanite in recite človeku poleg sebe. Vsi smo priče Gospodovega vstajenja. 我们都是他的见证人，都是耶稣的见证人。 Vsi smo priče Gospodovega vstajenja. 哈利路亚！ Halleluja. Aleluja. 好，平安坐下。 Sedite v miru. 哎，我非常感谢神。我来到这里的时候，我听说这里我们的弟兄们教会把我这个《天上人》这本书啊翻译成当地的斯洛维亚话，我真的满了感恩。我想问有多少人看过这本书？ Zelo sem hvaležen, da je moja knjiga Nebeški človek prevedena v slovenščino. Koliko izmed vas je prebralo to knjigo? 哦，还不到一半，我多么渴望有更多的人来读神的话。 Ne še polovica. Upam, da vas bo več kot polovica prebralo Božjo besedo. 不过虽然你没有读过
这本书不重要，有多少人读完过，认真的读完过一半，你最喜欢的，你最相信的这本圣经，有多少人读完过一遍以上的？ Ni važno ali ste prebrali nebeškega človeka. Koliko izmed vas je vsaj enkrat v celoti prebrali Sveto pismo? 还不到一半呢。 Še ne polovica. 你可以不读，但是你一定要读圣经。 Moje knjige vam ni treba prebrati, vsekakor pa morate prebrati Sveto pismo. 哈利路亚。耶稣从死里复活以后，他在升天之前告诉他的门徒说：“天上、地下所有的权柄都已经给我了。”有多少人相信天上、地下所有的权柄都是耶稣的？ Preden je Jezus umrl, je rekel, vsi ljudje na nebesih in na zemlji so moji. Koliko vas verjame v to? 哈利路亚，哈利路亚！ Aleluja. 你对你身边说哈利路亚，魔鬼撒旦没有任何权柄，都是耶稣的。 Recite človeku poleg sebe, Satan nima nobene pravice, vsi smo Jezusovi. Aleluja. 不要怕，魔鬼没有任何权柄。 Ne bojte se, Satan nima nobene pravice. 如果你读过我这本书，你会知道我最喜欢唱一首诗歌，也最喜欢唱神的话。 Če ste prebrali mojo knjigo, veste, kateri del Svetega pisma najraje prebiram in pojem. 我个人是为了耶稣基督福音的缘故，被判刑过4次，然后在监狱里有10年的时间。 Zaradi evangelija sem bil 4-krat v zaporu in sem preživel več kot 10 let v zaporu. 所以我的儿子以撒，他刚刚做见证， Moj sin Isak je ravnokar počeval. 他出生的时候是我第一次在监狱的时候他出生的。 Je bil rojen, ko sem bil jaz prvič v zaporu. 当我第一次为了耶稣福音的缘故从监狱出来的时候，他已经将近快5岁了。 Ko sem prišel iz zapora, je bil star skoraj 5 let. 我在监牢里时候有一段圣经，在我的心里，使我一直伴随我唱到今天。 V zaporu mi je Gospod dal v usta del Sveto pismo, ki ga še vedno rad pojem. 这段圣经是在罗马书的第1章16节上说。 To je odlomek iz pisma Rimljanom. 我不以耶稣福音为耻为羞辱，这福音本是上帝的大能，能救一切相信他的人，无论是犹太人或希利尼人。 Ne sramujem se evangelija, saj je vendar Božja moč v rešitev vsakomur, ki veruje, najprej Judu in potem Grku. V njem se namreč razodeva Božja pravičnost iz vere v vero, kakor je zapisano. Pravični bo živel iz vere. 我很喜欢唱那首诗歌，是我常常在监牢里面在受刑的时候， Zelo rad pojem svete pesmi. 有时候警察会把我们捆起来，放到一个车上在游行。 Pogosto nas je policija zvezala in nas v avtu peljala po mestu, da so nas
videli. 那个时候我非常喜欢唱一首诗歌，我想神父也会唱，我们可以一起来唱啊。 Takrat sem zelo rad pel eno del svetega pisma, ki ga tudi gospod duhovnik zna. 你猜可以来。 Bova skupaj zapela. 十字架，永是我的荣耀。我众罪都洗净洁，为他耶稣宝血一发翻译。 To bo prevedel Isar. Das Kreuz für immer meine Ehre. Križ je vedno zame čast. Meine Sünde wurde rangewaschen. Moje grehi so bili preko njega izmiti, prečiščeni. Allein durch das kostbare Blut Jesu. Samo po dragoceni Jezusovi krvi. 我要求大家一同站起来和我一起来唱这首，这是我在监牢里面很多年最喜欢唱的一首诗歌，我渴望唱给弟兄姊妹。 Ustanite in skupaj zapojmo. Rad bi zapel skupaj z vami. Tu je del svetega pisma, ki sem ga v zaporu najraje prepeval in rad bi da ga zapojemo skupaj. 因为我来到这个国家的时候，我听说你们的国家起初也有主教，也有神父，曾经为了福音的缘故被杀害。 Ko sem prišel k vam, sem slišal, da so tudi pri vas bili duhovniki in pričevalci Gospoda zaradi vere umorjeni in preganjani. 十字架是羞辱的，耶稣为我们的罪被钉在十字架上死了。 Jezus je za nas umrl na križu. 我们今天晚上一起跟我慢慢的来唱，你刚才慢慢的。 Skupaj z mano vas prosim, da danes to počasi zapojemo. 你可以举起手来。 Dvignite roke. 十字架，十字架，永是我的荣耀。翻译。 我众罪都洗清洁，为他耶稣宝血，十字架。 十字架，永是我的荣耀。 Večno ostaja moja slava. 我众罪都洗清洁， Grešil, grehi so bili dolžni. 靠耶稣宝血。 O Jezusovi dragoceni krvi. 为我们的罪被钉在十字架上的耶稣， Jezus, ki je bil za nas, zaradi naših grehov prebit na križ. 愿你的国降临在这个国家， Naj pride tvoj duh na to deželo. 愿你的旨意行在这个国家，如同行在天上。 Pozdravi to deželo kot v nebesih. 奉耶稣基督的圣名， V imenu Jezusovega življenja. 阿门， Amen. 阿门，阿门。平安坐下。 Sedite v miru. 我的名字叫天上人。 Ime mi je nebeški človek. 有很多人在问我说：“为什
什么你这个名字叫天上人？ Veliko ljudi me vpraša, Oziroma- kako ti je nebeški človek. 我想这个名字不是爸爸妈妈给我的一个名字。 Tega imena mi nista dala starša. 天上人这个名字是有一次我为着耶稣基督的福音在一起传福音聚会的时候， Do imena sem prišel, ko smo imeli srečanje in sem razširjal Jezus Božjo besedo. 因为我出生在中国，中国的过去，跟我们斯洛维尼亚的过去一样，是共产党的国家。 Kitajska je tako kot je bila Slovenija komunistična dežela. 所以这个共产党的国家，如果你传福音就是反革命，要抓进监牢。 Če si razširjal evangelij, si bil kriminalec in so te zaprli. 在我17岁的那一年， Ko sem bil star 17 let, 有一个夜晚，突然间我遇见了主耶稣， sem nekega večera nenadoma spoznal Jezusa. 他在呼唤我，云弟兄，现在起来，向西向南传福音，为耶稣做见证。 Rekel mi je, naj grem na zahod in na jug, razširjati evangelij in biti priča Jezusu. 我立刻走到我的母亲身边，说：“妈妈，耶稣让我去传福音，为他做见证。” Takoj sem rekel mami, Jezus me je poklical, naj grem pričevati za njega. 我的母亲是30年代的时候，挪威的宣教士带领他认识了耶稣。 V 30 letih prejšnjega stoletja je mama spoznala Jezusa preko zahodnih misionarjev. 后来共产党在中国执政的时候，宣教士被赶走了。 Ko je prišla na oblast komunistična partija, so izgnali vse misijonarje. 我的妈妈不是一个非常刚强勇敢的基督徒， Mama ni bila pogumna in ustrajna vernica. 所以那些年来她不敢承认耶稣的名，也没有祷告。 Zato ni priznavala Jezusa in tudi ni več molila. 有一天，医生发现我的父亲得到一个肺癌，已经是后期了。 Nekega dne je zdravnik postavil očetu diagnozo rak, pljučni rak v zadnjem stadiju. 正赶有中国有一个饥荒，我的哥哥刚在饥荒中，好像与好几千万人一样。 V tem času je bila na Kitajskem velika lakota in eden izmed mojih bratov je v tem času zaradi lakote umrl. 后来，医生他的话语告诉我妈妈说：“你放弃希望吧，你的先生最多还能活3个礼拜。” Satan je mami rekel, opusti, da si tvoj mož ne bo več dolgo živel. 我的妈妈进入到掉在一个黑洞的一样，她进入到一个忧郁症的里面。 Mama je zapadla v depresijo in je bila zelo na tleh. 她不知道她的未来要往哪里去。 Ni vedela, kaj bo z njeno prihodnostjo. 有一个晚上， Nekega večera 魔鬼走到她的身边， se jo je polastil Satan. 魔鬼来是偷窃、杀害、毁坏的。 Satan uničuje in nam daje slabe misli. 当时把她的盼望全部偷走了。 Ukradel je vsako upanje. 魔鬼要她去悬梁自尽，让她去自杀。 Naročil je, da naredi samomor. 可是妈妈，我在农村，妈妈开始自杀的时候，突然间有一个声音在呼唤她。 Ko se je želela obesiti, je zaslišala glas, ki je rekel: 孩子，回家吧， Otrok, vrni se domov. 回家吧，耶稣爱你。 Vrni se domov. Jezus
那是在深夜之中，他听到这个声音， To je bilo sredi noči, ko je zaslišala ta glas. 圣灵突然间提醒他，让他想起宣教士离开中国的时候告诉他的话。 Sveti duh jo je spomnil na besede, ki so jih oglašali misionarji, preden so še odšli iz Kitajske. 我们宣教士虽然不能够在你的国家，但永远不要忘记耶稣爱你们，他不会忘记你们。 Čeprav misijonarji ne smemo biti več v tvoji deželi, ne pozabi, da te Jezus ne bo zapustil. Jezus te ljubi. 我的妈妈说，那一天晚上，她听到主的话语的时候，她开始不是跪在地上，她趴在那个地板上就开始哭泣。上帝呀，我离开你这么多年，你还没有忘记我。 Ko je mama to slišala, je padla na kolena in rekla: Gospod, toliko let je že minilo, pa nisi pozabil na mene. 后来我的妈妈在哭泣之中，就把我的另外一个哥哥和我的姐姐和我叫起来说：“孩子们，奉耶稣的名， V jogu nas 为爸爸祷告。” je mama nas otroke poklicala, da ostanemo in da v imenu Jezusa molimo. 当时的中国没有这样的教堂了， V tem času na Kitajskem ni bilo takšnih cerkva. 因为神父、主教他们都关到监牢里了，牧师、传道人也关到监牢里了。 Duhovniki, pastori, misijonarji, vsi so bili zaprti. 妈妈就单单跪在地上哭泣，呼喊耶稣，让我们一起给他一起为爸爸祷告。 Mama je klečala na tleh, klicala Jezusovo ime in nas prosila, da skupaj molimo za očeta. 感谢耶稣。 Hvala Jezusu. 不到一个礼拜，我的父亲完全的得到了医治，他起来了。 En teden zatem je oče popolnoma ozdravel in vstal iz postelje. 哈利路亚！ 主耶稣不但是为我们的罪被钉在十字架上死了， Jezus ni samo za nas bil pribit na križ in za nas umrl na križu. 他被埋葬以后，第三天他真的从死里复活了，他现在仍然活着。 Tretji dan je ostal od mrtvih in še vedno živi in je med nami. 我刚刚哈利路亚！我刚刚问弟兄姊妹，有多少人相信耶稣基督现在还活着？从死里复活，每一个人都相信，都举起了手。 Ko sem vas ravnokar vprašal, koliko vas verjame, da verujete, da je Jezus živ, ste vsi dvignili roke. 但是经历耶稣从死里复活是非常重要的。 Vendar je še bolj pomembno, da izkusimo, da je Jezus vstal od mrtvih. 当我的妈妈 Ko je bila mama 带领我们一家人认识耶稣以后，他就成为我们家族里的传道人。 ko nas je mama uvedla v molitev, je postala naš misijonar. 那时中国没有圣经， Takrat na Kitajskem ni bilo Biblije, ni bilo svetega pisma. 如果谁家中如果发现有一本圣经的时候，那是会关进到监牢里的。 Če je nekdo imel sveto pismo, so ga zagotovo zaprli. 因为当时在中国执政的是毛泽东，他向全世界挑战，圣经在中国已经进入到放到历史博物馆里了。 Takrat je bil na oblasti Mao Zedong, ki je želel celemu svetu dokazati, da je sveto pismo na Kitajskem le še del zgodovinskega muzeja. 刚刚我的儿子为耶稣做见证的时候，告诉各位，
ko je ravnokar moj sin pričeval za Jezusa, je rekel, 中国天主教、基督教官方国家的和家庭教会的加起来超過7000萬以上的基督徒。 na Kitajskem je zdaj že več kot 150 milijonov vernikov. 哈利路亚！ Halleluja. 毛泽东说，圣经已经放到历史博物馆里了。 Mao Zedong je rekel, Sveto pismo je že v zgodovinskem muzeju. 过了不久，毛泽东死了， Vendar je Mao Zedong nedolgo potem umrl. 耶稣基督从死里复活了。 Jezus je vstal od mrtvih. 如果你现在再去到中国的时候，你想找一本毛泽东的书，你很难找到，可以到历史博物馆里去找。 Če greste zdaj na Kitajsko in poskusite najti knjigo Mao Zedonga, jo boste zelo težko našli, boste morali iti v zgodovinski muzej. 哈利路亚！ 当我17岁的时候，我被上帝呼召。 Gospod me je poklical pri mojih 17 letih. 我一生有2个特殊的呼召。 V življenju imam 2 poslanstvi. 第一个呼召就是呼召我去传福音，为耶稣做见证。 Prvo poslanstvo je pričevati za Jezusa in razširjati evangelij. 所以我看到任何一个人，就有一件事情，我一定要跟他讲耶稣，为他做见证。 Kadar zagledam nekoga, mu želim povedati o Jezusu, želim pričevati za Jezusa. 后来，我得到一个通缉令，政府要通缉我，要把我抓进监牢。 Kasneje me je hotela kitajska vlada zapreti. 有多少人去过我们的国家中国？ Koliko izmed vas vas je bilo na Kitajskem? Prosim, dvignite roke. 只有几个人呢、我告诉你们，我们中国比到斯洛文尼亚稍微大一点点。 Rečem, povem vam, Kitajska je le malo večja od Slovenije. 我希望有机会，我希望将来主看见你们也来到我的国家去传福音。 Upam, da boste tudi vi kasneje šli v mojo deželo razširjati evangelij. 那第二个呼召就是耶稣呼召我。 Drugo poslanstvo je, 当我追赶无家可不能够回家的时候，耶稣告诉我说：“你要带领信耶稣的人成为耶稣的门徒。” ko se nisem mogel vrniti na Kitajsko, je Jezus rekel, vernike naredi iz vernikov moje učence. 就是马太福音第28章第18节上说，耶稣说：“你要去，使万民做我的门徒。” V Matejevem evangeliju je zapisano, da naj grejo apostoli v svet poznanjati evangelij. 我想问各位，有多少人和我一样的是相信耶稣基督的？ Koliko vas verjame v Jezusa Kristusa? 哇！可是耶稣对我的呼召不仅仅是相信耶稣，耶稣给我的呼召就是要使万民不但是信耶稣，而且要做我的门徒。有多少人你愿意做耶稣的门徒？ Koliko izmed vas je pripravljenih biti Gospodovih učencev oziroma apostolov? 哇！哈利路亚！跟随耶稣做门徒是需要付代价的。
biti Jezusov učenec ni lahko. 如果你不知道怎样做门徒付代价的时候，你们看看我们天主教的历史，也看看中国的历史，你都会知道，跟这些做门徒、跟做神父、跟做牧师不一样。 Če ne veste, kaj pomeni biti Jezusov učenec, biti apostol, si preberite zgodovino apostolov, zgodovino krščanstva na Kitajskem. To ne pomeni biti duhovnik. 我们现在呀，来到欧洲时间长了，我们都很清楚。哎呀，这里有神父，那里有神父，这里有牧师，还有很多人做牧师，但是有很少人做门徒。 Že dolgo sva v Evropi in sva opazila, tukaj je ta duhovnik, tam je ta pastor, ni pa veliko ljudi, ki bi bili Jezusovi učenci. 你记住，师徒时代就是教会最初的时候，那在做门徒的人，没有一个不是为耶稣寻道，没有一个都是为主寻道的。 Na začetku, ko so bili apostoli, so bili vsi izmed njih ubiti. 我想我们这里的弟兄姊妹更了解，很多的耶稣的门徒都是为主被钉在十字架上，或者说为主倒钉在十字架上。 Verjetno večina ve, da je bilo več apostolov zaradi vere pribitih na križ. 他们为什么钉十字架？因为他们跟随耶稣做门徒，要传福音，要使更多的人去做门徒。 Ker so postali Jezusovi apostoli in so oznanjali evangelij in želeli, da bi še več ljudi postalo apostolov. 他们把耶稣的福音传给了我们欧洲，传到我们斯洛文尼亚，传给了中国。 Jezusov evangelij so ponesli v Evropo, v Slovenijo, na Kitajsko. 可是传到我们这里的时候，我们现在这个做牧师的人是每一天坐到办公室里面，他们在这做弥撒是不够的。 Vendar tukaj duhovniki samo delajo v pisarni, imajo maše, vendar to ni dovolj, da bi bil Jezusov apostol. Hallelujah. 如果你不传福音，不为耶稣做见证，那是慢性的自杀。 Če ne razširjate evangelija, potem je to počasen samomor. 我们教会里有很多的神父，有很多的牧师，每一天他不传福音，他都坐到办公室里面来搞这个电脑来干着，每一天就是这样。我告诉你，他的信徒越来越少，没有了。 Veliko pastorjev in duhovnikov samo sedi v pisarni, ureja stvari na računalniku, vendar je njihova vera vsak dan vse manjša. 有很多的神父失业了，有很多的牧师说现在没有羊了。 Veliko duhovnikov je ostalo brez službe, veliko duhovnikov pravi, ni več ovac. 我说你不是。 他说我护照是做神父的，是做牧师，是做传道的。我说耶稣没有护照做神父、做牧师、做传道，耶稣是护照你做门徒的。Jezus ne želi duhovnikov, ne želi pastorjev, Jezus želi učence, apostole. Halleluja. 跟随耶稣做主门徒。 Recite skupaj bomo pričevali za Jezusa.
Recite še skupnosti, ki ne razširjajo evangelija, bodo počasi zamrle.哈利路亚！所以主呼召我说，你要去到每一个国家，去万国做我的门徒，来跟随我。Ko me je Gospod poklical, je rekel, pojdi v vse dežele in postani moj učenec. 后来我在跟大家在一起来做主门徒的时候，大家在一起，我们是背圣经的。我不知道怎样训练人做门徒。Ko sem bil pred drugimi ljudmi in moral razširjati evangelij, nisem vedel, kako naj to storim, ker tega nisem nikoli delal. 我们就因为中国当时对圣经不允许有圣经的，我们就每个人抄了一本圣经，抄写马太比如说你好背马太福音，你背马可福音，你背路加福音，你好背约翰福音，你好背使徒行传，你好背罗马书，每一个人要背一卷书。Takrat sveto pismo ni bilo dovoljeno, se je določilo, da si vsak človek zapomni en del evangelija, nekdo Matejev, nekdo pisma Rimljanom, Markov, Lukov. 我们大家开始来背圣经的时候，神就对我说话。 Ko smo se začeli na pamet učiti evangelij, 我们 Bog rekel, 我们每一个人都是上帝所拣选的人。 vsi smo bili izbrani od Gospoda. 因为当时我是农村人，当时有很多信耶稣的人都是农村人。 Veliko ljudi, ki so verovali v Jezusa, je bilo iz podeželja. 都非常的自卑，说：“哎呀，我们家里很穷啊，我们没有读过书啊。” Nihče ni hodil v šolo, niso imeli izobrazbe. 后来突然间主给我说，我们每一个人都是主所拣选的人，每一个人都可以为耶稣做见证，每一个人都可以去，给人讲耶稣。 Jezus mi je rekel, vsi smo bili izbrani od Gospoda in vsi smo lahko Gospodove priče, vsi mu lahko sledimo in razširjamo evangelij. 后来呀，这些弟兄姊妹他们都跟我一样，不但愿意传道、做见证，也愿意为主寻道。 Vsi brati in sestre, tako kot so bili kasneje, tako kot jaz, ne samo pripravljeni razširjati evangelij, temveč postali tudi učenci. 如果你读过这本书，你知道我和大家一起去正式要传道的时候，突然间公安就把我们包围了。 Če ste prebrali knjigo, veste, da ko smo želeli razširjati evangelij, da nas je aretirala policija. 当时公安就立刻把我们的冬季很冷，就把我们的衣服脱掉，然后每个人捆起来，你是什么人？ Zelo mrzlo je bilo, slekli so nas, zvezali in vprašali, kdo ste vi? 你干什么的？ Kaj počnete? 我突然之间，神的灵就提醒我说：“你刚刚在告诉弟兄姊妹，我们是天上人。” Božji duh mi je rekel, povej, da si nebeški človek. 我就立刻就大声说：“我是天上人。” Takoj sem zakričal, nebeški človek sem. 当时那个警察呀，他们说：“天上人，你住在什么地方？” Policija je vprašala, nebeški človek, kje živiš? 我说：“天上人住到福音村。” Živim v vasi Evangelija. 哈利路亚！ 那为什么我要讲这个？也许是神让我说先知性说预言的。 Ne vem, zakaj sem to rekel. Mogoče je
现在说你住在福音村，你的爸爸叫什么名字？ Če živiš v vasi Evangelija, kako je ime tvojemu očetu, so me vprašali. 我说我的爸爸叫满恩典，他的恩典够我用。 Mojemu očetu je ime neskončna milost. 那你妈妈叫什么名字？ Kako pa je ime tvoji materi? 我说我的妈妈叫信望爱。 Moji materi je ime vera, upanje, ljubezen. 我想出来了，这是神的灵在告诉我，中国需要有信仰。 Tega si nisem izmislil. Božji duh mi je rekel, mi je položil te besede, ker je Kitajski primanjkovalo vere. 这个世界需要有爱， Ta svet potrebuje ljubezen. 这个世界需要有盼望，耶稣就是盼望。 Ta svet potrebuje upanje in upanje je Jezus. 后来这些经他们就是看这个人头脑好像有问题吧？ Policija si je mislila, ta človek je zmešan. 你家里还有什么人？我说我还有一个哥哥叫望珠嘞，他望珠的再来。 Rekel sem, da sprašali so mi, kdo je še v moji družini. Rekel sem, da imam še brata. 有多少人你盼望耶稣的再来？ Koliko izmed vas pričakuje Jezusovo vrnitev? 你们都是我的家人啊，都是我的弟兄姊妹。 Vsi ste moja družina, vsi ste moji bratje in sestre. 哈利路亚！哈利路亚！后来看那人经他就开始继续问，你还有什么人家里？我还有一个我的兄弟姐妹很多，他们的名字叫穆显现，科目耶稣的显现。 Policija me je še naprej sprašvala, kdo je še v tvoji družini. Rekel sem, da imam še veliko bratov in sester. Nisem razumela, kako jim je rekla. 那些抓我们的人说，这个人先把他关起来，这个人是个疯子，他头脑有问题。 Policaji so rekli, zaprite ga, norec je. 后来把我关到监牢里的时候，才查到最后才知道，哇，你就是我们说通缉那个传道人。 Ko so me dali, ko sem bil zaprt, so šele po dolgem času ugotovili, ti si tisti misijonar. 我说传道人就是天上人。 Rekel, misijonarji smo nebeški ljudje. 你就是这个信耶稣、传耶稣的人。我说对，我就是信耶稣、传耶稣的人，就是天上人。 Ti si ta človek, ki veruje v Jezusa in razširja evangelij. Rekel sem ja. 有多少人，你渴望成为一个传耶稣、为耶稣做见证的人？ Koliko izmed vas pa želi postati Jezusova priča? 哈利路亚，阿门。你最少对你身边人说，我们也是天上的人。最少对身边3个人说，拉住他的手，说我们也是天上人。 Vsaj 3 ljudem okrog sebe recite, smo nebeški ljudje. 哈利路亚，我们也。 哈利路亚！我告诉弟兄姊妹、家人们，我如果做见证，今天晚上我做到天亮也做不完。 Če danes pričam za Gospoda, do takrat, ko bi se zdanilo, še vedno ne bi končal s svojim pričevanjem. 但是要是更多的知道的话，我想你能够一直
直在读就好了。 vendar lahko tudi sami preberete. 我不是来广告这本书的，我跟你讲，你们翻译的时候我也不知道，可是是神让我写这一本书的。 Nisem prišel, da bi promoviral to knjigo. To knjigo sem napisal, ker mi je tako naročil Gospod. 虽然这本书写了很久了，翻译到80多种语言，但是每个人就是告诉我云弟兄，我们每次读的时候都是会流泪，都是会哭泣，要悔改。 Knjiga je bila prevedena na več kot 80 jezikov in ljudje mi rečejo, vedno, ko preberem to knjigo, mi pridejo v oči solze. 我在监牢的时候，给我们的主教，天主教的主教，我们有天主教的主教是判10年。 V zaporu so bili rimokatoliki kaznovani na 10 let zapora. 后来，我过去根本不知道还有天主教、基督教的，我只知道耶稣。 Nisem vedel, da obstajata rimokatoliška, krščanska veja, poznal sem samo Jezusa. 后来把我们关到监牢里的时候，我们手铐戴手铐，我们关到一个房间里头。 Ko sem bil v zaporu, so nas vse pripadnike različnih ver zaprli v eno celico. 神让我们在监牢里面学习彼此相爱。 Jezus nas je v zaporu naučil ljubezni. 我今天早上给我们的红衣主教，给我们的主教在做我跟监牢里头跟这个主教在一起的见证。 Danes pričujem za vse ljudi, s katerimi sem bil skupaj v zaporu. 我主教的生命也深深感动了我的生命，他也是个为主寻道的生命。 Gospodov duh se je tudi mene globoko dotaknil. 因为国际上给中国压力要释放这个主教的时候，他是第2个主教，他就马上告诉那些警察说：“那我的主教释放没有？我释放了，另外的主教有没有也释放？” 当警察要是监牢里要释放他的时候， Ko je prišel čas, da grejo duhovniki iz zapora, 姐妹，你得有机会要读这本书，一定要读这本书，不然的话，我讲你没有办法翻译。哈利路亚。后来他说：“我不要，我愿意为耶稣的名在监牢里面。” enemu izmed bratov so dali možnost, da gre iz zapora in ne priznava več Jezusa ali da ostane v zaporu. Rekel je, ne, raje ostanem v zaporu, jaz sem Jezusov človek. 他今年98岁了，他活路非常健康，他常常有弥撒。 Danes je star 98 let in še vedno ima še vedno mašo, zelo je zdrav. 当我上个月告诉他我要来到斯洛文尼亚来给天主教的教会弟兄姊妹为耶稣做见证的时候，他非常激动。他说一定要把我的问候要叫天主教也知道，为中国这个家庭教会的天主教祷告。 Ko sem ga prejšnji mesec srečal in mu povedal, da grem v Slovenijo, je bil zelo vznemirjen in je prosil, da ko bom tukaj, da skupaj molimo za kitajske hišne cerkve. 这个世界需要耶稣。 Potrebujemo Jezusa, svet potrebuje Jezusa. 大声来讲。 Evropa potrebuje Jezusa. Amen. Recite, Evropa potrebuje Jezusa. 我们这个国家需要耶稣。 Naša dežela potrebuje Jezusa. 我愿意跟随耶稣。 Sledil bom Jezusu. 我愿意做主的门徒，跟随耶稣。
Sem Gospodov učenec in sledim Jezusu.哈利路亚！愿意跟随耶稣的人，你跟我一起站起来好吗？ Tisti, ki ste pripravljeni z mano slediti Jezusu, vstanite. 哈利路亚！意思啊，他看看。I have saving for you. Ja? Ich bin ein Schäden zu voller dieser. След его Иисус промил.